салом тамошобинони бисёр азизи телевизиони Сафина. ин лаҳза барномаи навбатии Олиҳаро манзури шумо мегардонем. меҳмони имрӯзаи барномаи мо ҳунарманди маҳбубу шинохта бонуи ҳунар Мавлона Наҷмиддинова ҳастам. имрӯз бинандаи тоҷик тамошобин шуморо ҳамчун ҳунарманди маҳбуб бисёр хуб мешиносанд. ҳунари волои шумо ба бинандаи тоҷик аён аст. имрӯз мехостем барномаро аз дигар мавзӯъ оғоз кунем, чун шумо рисолати бузурги дигареро ҳам доред, бар дӯш доред. модар ҳастед, модари се гул духтари нозанин. имрӯз бо шумо модарона сухан хоҳем гуфт. шуморо модарона хоҳем муаррифӣ кард. се нафар гулдухтари зебову нозанине ки дар тарбияи шумо ҳастанд. имрӯз кадом холқи атвори шуморо гирифтанд, кадом феълу атвори шуморо гирифтанд, кадом шуғли шуморо гирифтанд, аз худ карданд. ба шумо кадоме аз ин духтаронатон шабоҳат дорад? духтари калоним ҳеҷ вақт гапи дурӯғ гап намезанад. инам яке аз хислатҳои ман аст ки ҳеҷ вақт гапи дурӯғ гап намезанад ва мегӯяд ки очаҷон, ман ҳамин қадар розӣ ҳастам аз ҳамин зиндагӣ, аз худованд, ки ҳамин хислати шумо худо ба ман додааст. яъне дурӯғ гуфтана писанд надорад, дашном додана дӯст намедорад ва аслан духтари хонагӣ аст. донишгоҳ хатм кард, дар хона мегӯяд вақте кор ёфтам, ҳамсӯҳбат шудам, гуфтам марҷонаҷон, кор ёфтам, бояд ки худат равӣ, яъне ки ман рафта маслиҳате ки бо онҳо бояд кунам, ина бояд худат кунӣ бачаҷон. гуфт очаҷон, ман духтари хона ҳастам, яъне духтари хонагӣ ҳастам, кӯча баромадан намехоҳам. вақте ки мебинам, яъне ин хулқу атвор дар кӯдакӣ дар ман набуд то ба имрӯз. ман хеле дӯст намедорам дар хона нишастана, яъне бояд ҳама вақт сари кор боша. ин шояд ба ягон нафари дигар, ба ягон амма ё холааш рафта бошад. яъне хеле духтаре бо таҳаммул аст, хеле мулоим гапзан аст духтари калонам. духтари хурдимам ҳамин гуна. аммо духтари дуюмам оташак аст. яъне номашам мондам оташак. вақте гап мезанӣ, бад баробарат гап мезанад, бад мефаҳмонад. малика, яъне ки ин гапгардонӣ аст. нисбати калоно ин гапгардонӣ аст. яъне ҷанг намекунам, ҳамин чизоя мефаҳмонам. дар бисёр суҳбатҳо манам гуфтам ки манам хела вақте ки дар сину соли ҳамин духтари дуюмам будам, хеле азият медодам ҳамсояҳоро, яъне азият медодам модарамро. яъне бад баробараш гап мезадам, гапгардонӣ мекардам. вақте ки он гап мезанад, ман гапаш ба гӯшам намедорад, аммо нигоҳ мекунам, худама мебинам. худам масалан худама ҷанг карда наметавонам. бароим бад бо сухани хуб, бо меҳр, бо муҳаббат мефаҳмонам ки бачаҷон, ин корат нодуруст аст. яъне вақте ки ин гуна рафтор мекунӣ, аз тарбияи хуб надоштанат ин огаҳ мекунад дигароя. шумо барои зиндагӣ ба зиндагии мустақилона роҳнамоӣ кардани духтарон чӣ насиҳат мекунед ҳамчун модар? пеш аз ҳама бояд ки вақте ки духтар таваллуд шуд, аллакай модар бояд тайёр бошад. худованд аввал ки умри ҳар бандаша дароз кунад ва албатта ки мефаҳмонам, яъне сабр, фақат бо сабр бошам. аммо маънои калимаи сабр маънои она надорад ки вақте ки ба хушунат гирифтор шуданду бояд ки сабр кунад. не, мефаҳмонам ки аввал ки иҷозат надиҳед, аввал ки худатон ҳамин чиза пешниҳод ба он шавҳар накунед ки даст ба шумо бардорад. иҷоза надиҳед ки даст ба шумо бардорад. мардуми мо чӣ гуна ҳаст? яъне мо вақте ки духтар таваллуд кардем, ин гуноҳи ҳар як падару модар аст. падару модари маҳз ҳамин тоҷик мардуми мо. духтар таваллуд кардем, аллакай аз хурдӣ мегӯем ки писарам дошта бошем, дар байни фарзандо, дар байни писаро, яъне дар байни ҳамун оила мегӯем ки духтар моли мардум аст. бале ҳастам. яъне аллакай духтара аз худамон дур мекунем. духтар моли мардум аст ва вақте ки духтара ба шавҳар додем, худо аз он рӯз накунад, агар фарзандорам бошаду хона биёяд, аллакай бегона ҳаст. бефарзандам бошаду қаҳр биёяд, яъне аз шавҳараш ҷудо шавад биёяд, аллакай ӯ барои падару модар бегона аст.
برای چی بگونه است؟ برای که ما خودمون پدر و مادر از خورده مال مردم گفته اونا بگونه کردیم. اما نباید این گونه باشد. یعنی چقدری که پسر حق دارد، دخترم همون قدر حق دارد. اما وقتی که کلین کردیم، آوردیم، اون علاقه به منی خوشتامن دختر نیست. یعنی یک کنیزک، یک غلام آوردم به خانه. باید که تمامی کار و بار خانه کند. انجام من نشوید، یعنی پدری شوهرش شوید، انجام خواهری شوهرش، برادری شوهرش. من اعضای همون اویله رو. بله، هست نفرایی که از کلین جوانتر اونا با کمک کردن نمیخیزن. یعنی مادر نمیگوید که خیز برابر کلین تا هم کار کن. و من در یاد دارم که ما در اویلمون 2 تا پسر است. یعنی اکا دارم، دادر. و وقتی که یکم بار کلین کردیم گفتیم که تمام جانمون از کار و بار خانه خلاص. یعنی هر سحر ساعت 6 پدر و مادر وقتی که کار می رفتن ما باید اول بیرون از دروازه آب زده می رفتیم، بعدا درون، بعد خانه های تا مکتب رفتنمون. یعنی ساعت 8 در سر می شد. یعنی تا مکتب رفتن باید که همه این کار می کردیم و بعد مکتب می رفتیم. وقتی که کلین کردیم ما از خواب در وقت همون عادت کردگیمون معین شده، یعنی ساعت 6 نخیستیم. گفتیم کلین هست، کلین آوردیم. برای چی آوردیم؟ بگذار کنند. بعد پدرم آمد، یعنی مادر نه، پدر آمد خیزاند. رو این یاد دارم که روز یک شنبه بود، یعنی روز استراحتی بود. گفتیم که زیادتر خواب میکنیم چون درس نیست. آمد خیزاند گفت که کلین حولی رفته ایستاده است، شما رفته سر یک کار دیگه گیرید، اون غلام خانه نیست. وقتی که شما کار کنید کلین هم در جاش نمیشیند، بعد برابر شما کار میکند. یعنی به مانند فرزند، به مانند دخترش قبول کرده بود کلین. و خدا کند بگذار که همین گونه هم باشد، یعنی که کلین قبول نکنند، دختر بیارند به خانه. و البته که دخترام یاد دادم، دخترام تا به امروز میفهمونم صبر، تحمل، طاقت، اما هیچ وقت اجازت ندهید که به سر شما دست بردارند. و اجازت ندادنم از خود دختر وابسته است، از خود زن وابسته است. وقتی که همه کار و بار خانه تا یعنی به انجام رسانده گپ نمیشنوی. وقتی که من خودم شوهردار شدم شوهرم گفت که میخواندم، گفت که مولون جان به شرطی که خوراکم آماده باشد، لباسم تیار باشد، خانه تمیز باشد، رو خوان، یعنی خواندنت به اتمام رسان. و همین گونه هم برای که دیپلمم گیرم، برای که به اتمام رسانم دانشگاه، بر وقت میخواستم کار و بار خانه‌ام میکردم، خوراکی برای صبحانه تیار میکردم، خوراکی نصف روزی ما تیار میکردم، لباساشا که از شب تیار کرده میموندم. یعنی کوشش میکردم که یک کلمه گپ نسبت من پیدا نکنه. و فکر میکنم که باید زنها همین گونه باشند، مادرها همین گونه باشند. یعنی فرزند تربیهش چون از اویله آغاز می شود و بعدا اون دوام دهنده اون کار جامعه بزرگ ما است. یعنی باید که از اویله باشد، از پدر و مادر، پیش از همه از پدر و مادر، از محیط اویله، بعد مکتب و بعد جامعه و بعد دیگر و بعد دیگر. در تربیه فرزند به اندیشه شما کی بیشتر مسئول است، پدر یا مادر؟ نقشی کی بزرگتر است؟ فکر میکنم نقش هر دو برابر است. یعنی مردهای ما تربیه فرزند به دوش زن، به دوش مادر پرداختند. یعنی همون یک چیز در مغز خودشان جا کردند که ما نان آورنده خانه هستیم. یعنی ما روزگار را تامین میکنیم، شما فرزند تربیه کنید. و هستند مثلا مادرهایی که سواد ندارند، چگونه فرزند تربیه میکنند، چگونه سواد می آموزانند. برای همین پیش از همه من در عقیده آن هستم که دخترها، یعنی این چندین مراتب پیشوای معظم ما هم در آن واخوری هایی که داشتند آگاه کردند، گفتند باید که دخترها با سواد باشند. یعنی باید حتما خوانند، تیکه نان خودشان صاحب باشند. و پدر و مادر هر دو مسئولیت دارند برای تربیه فرزند. چون از فرزندان گفتید، از تعلیم و تربیه فرزند گفتید، از افتخار کردید که
масъулияти бузургеро бар дӯш доред, модар ҳастед. агар имрӯз суол тием ки агар модарро васф мекардед, модари азизатонро васф мекардед, модари азизро имрӯз чӣ гуна васф мекардед? Васфи модар. То ман худам модар нашудам, ба қадри модарам нарасидам. Ба қадри модар нарасидан ба кадом маъно? Яъне модарама дӯст медоштам. баробари дӯст доштан боз ҷое мешуд ки суханаша рад мекардам, яъне хости дили худама мекардам. аммо то имрӯз вақте ки ақлам пухта расид, худам модар шудам, азият кашидам, яъне шабои бехобӣ кашидам, дарди фарзандома дидам, яъне гоҳе буд ки бенон мондани фарзандама дидам, чӣ қадар азият кашидам. вақте ки фарзандам гапама нагирифт, чӣ қадар ғам хӯрдам, чӣ қадар ноаён аз фарзандо ашк рехтам. ва ҳамаи ҳамина вақте фикр мекардаму аз худ мегузарондам, симои модарам буд ки модари ман 8 нафара чӣ гуна тарбия кард. 8 нафара чӣ гуна тарбия кард ки ин 8 нафар ҳамаи мо бо як хулқу атвор набудем, ҳар гуна будем, ҳар хела будем. модарам хеле хеле ва хеле сахтгир буданд нисбат ба падар. падар як сухан мегуфтанд, ҳамон як суханаш ҳамчун тири алмос буд, яъне сухани бад намегуфтанд. ҳамеша аз бародарам шалоқ мехӯрдам, ҳамеша гап мешунавидам. баъдан падар даъват карданд, яъне нишастему, баъд ба бародарам гуфтанд паго ки фарзанддор шудӣ, ба фарзанди худат гуфт ҳақ надорӣ даст бардорӣ, гуфт ба фарзанди ман. аслан ҳақ надорӣ даст расондан ҳатто ба фарзанди худат. фарзанддор ки шудӣ, баъд гуфт фарзанди худата ҳар чӣ хеле ки мехоҳӣ ҳамон гуна гуфт сару либос пӯшад. ман ба духтаром иҷозат додам, яъне иҷозат додам барои хондан, иҷозат додам барои илм омӯхтан, иҷозат додам барои касб омӯхтан, ҳамаша иҷозат додам. ва 100% боварӣ дорам ки агар духтаром аз хонам ҳамин рӯз баромада раванд, 100 сол баъд гашта биёянд, ҳамон духтароманд. яъне ҳамин гапаш бас буд падара ки мо қадами ноҷо назанем. яъне ин қадар боварӣ доштанд. яъне ина бинед, ин на таҳқир буд, на дашном буд, на хушунат буд, чӣ қадар сухани хуб буд. то ба имрӯз вақте ки сухани падара ба ёд меорам, баданам меларзад. ва ин қадар боварӣ доштанд. баъди ин қадар боварӣ доштан, магар фарзанд метавонад ки бо роҳи бад равад? не, албатта кӯшиш мекунӣ ки сари падара хам накунӣ. модарам хеле сахтгир буданд. ҷош мешуд масалан мезаданд. барои ҳамун заданҳои модар шояд ки ман имрӯз фарзандома намезанам, чун модар мезаданд то ҳамун дараҷа пӯсти ман ғафстар мешуд. агар коре ки карданӣ будам, яъне коре ки мефармуданд, ҳозир мегуфтам, аз ҷоям намехестам, яъне андармони кори худам будам. 2 бор 3 бор мегуфтанд, модари бечора асабашон хароб мешуд. то чанд гап мезанад? баъд хинча мегирифтан мезаданд. вақте ки мезаданд, ҳамун вазифае ки доданд, ҳамуна агар иҷро карданӣ мебудам, баъди заданашон иҷро намекардам. яъне ҳаминам баръакси кор мекардам. яъне шояд ҳамин масалан шалоқ хӯрданҳо дар хурдӣ буд ки имрӯз фарзандома масалан шалоқ намезанам. ҳамеша яъне сиёсати модарам ҳаст, дар рагу хуну пайвандам ҳаст. сиёсати модара ба фарзандом мекунам, аммо боз меҳрубониям мекунам, боз суханҳои хуби падар ки дар ёдам ҳаст, ба он суханҳои хуб дили фарзандора ба даст меорам. аз падар чӣ омӯхтам? аз падар хислате ки ҳеҷ вақт гапи не надоштанд. яъне ҳар нафари коруфтодае ки меомад, падар корашона буд мекарданд. ва имрӯз яъне ҳамун хислат дар ман аст. падар ҳеҷ вақт масалан аз қафои пулу мол надавида буданд. то риҳлат карданашон ҳеҷ вақт пул нагуфта буданд. ва манам то ба имрӯз ҳар куҷо даъват мекунам, ҳатто бисёр ҳунармандои худамонам
بعد میگویند که مولونا تو که این خیل نمیکنی فکر میکنند که همه هنرمندا همین خیل است. آخه اون چیزی که به خون آمده است به جان میرود. من خودم دیگر کرده نمیتوانم. وقتی که دعوت میکنند برای نواربرداری کدام فیلمی، مثلا برای نواربرداری کدام رکلامای مثلا تبلیغاتی دعوت میکنند، هیچ وقت پولش نپرسیده، هیچ وقت نپرسیده، نمیتونم پرسیده. شاید کمی در کم باشد که خودشان گفته باشند که معلمه جان یا اپا جان چقدر، بعد گفتم بچه ها مثلا چقدر مبلغ شما حق کارتون چقدر مبلغ، گفتم با اون بچه ها که بچه ها چقدر داده میتوانید. یعنی میدونم که هر کار، هر مهنت باید که پرداخت کرده شود. فکر میکنم که اون نفرها باید خودشان دانند. یعنی من نفری را برای تعمیر خانم اگر دعوت کنم، خب برادرم باشد، خود دوستم باشد، خب همکارم باشد، حتما حق کارش میتیم، چون اون وقتش صرف کرد، قوهش صرف کرد، مهنت کرد. یعنی همین خصلت های از پدر به من میراث ماندگی و همیشه میگفتن که بچم کچینو راست گپ زن، یعنی کچینو راست گو، یعنی هیچ وقت گپی دروغ گپ نزن. و همین خصلت پدرم در من هست که هیچ وقت گپی دروغ گپ نمیزنم. یعنی حق نفری را نمیخورم، حق خودم به دیگر نفرم نمیدم. یعنی خیر میکنم، حق نفری دیگر هیچ وقت نصیبم نکنه. یعنی پدر همین گونه بودن. از مادر باشد البته کار و باری خانه، یعنی این همه فکر میکنم که باز تلاش های مادر بودن که در زندگی وقتی من تنها موندم از تنهایی نترسیدم. یعنی در خانه تمامی کار، از خشابه کردن، از پابیل کردن، از اندوه کردن، از گو و مال نگاه و بین کردن، از عهده همه این کار میبرویم. یعنی این کارا از مادر به ما ماندگی. پخت و پز، تازگی خانه، دوختن، همه این از مادر است. از سیاستی که حاضر یعنی در من هست، این سیاست مادر است. یعنی تا به امروز مادر من نصیب انشالله 82 ساله می شوند، تا به امروز ما طرف مادر چشم علا نکردیم. یعنی می ترسیم که طرفش گاه وقت می شود که یعنی به مانند کودک شدن. یک جمله، یک چیزی که میپرسن مثلا 4-5 مرتبه میپرسن، 4-5 مرتبه. گاه وقت میشد که یک بار خوب جواب میدادیم و فرزندا، دوم بار، سوم بار الکی یعنی تونی گپ زدن من آوازمون بلندتر میشد و بعدا باز به خود می اومدیم که آخر به مانند کودک شده است. وقتی ما کودک بودیم میلیون بار میپرسیدیم، میلیون بار مادر با خوبی جواب میداد. و امروز هم همین خیلی وقتی که میپرسند همون خیلی با مهر گویا که یکم بار پرسیده ایستادن، همون خیلی جواب میدیم. و به نزدیکی در خانه بودن چیزی پرسیدن که جواب دادن، باز دویم بار پرسیدن، یعنی داد نزدم، بلندتر جواب دادم. قهر کرده، گفت چی من قهر هستم طرف من داد زده گپ میزنی؟ یعنی قهر کردن. رفتم همین قدر زاره و ناله میکنم مادر، برای که یکم بار همراه مادرم، یعنی بعدی که خودم مادر شدم، بعدی که به حیات مستقلانه قدم گذاشتم، یعنی یکم بار من طرف مادرم آواز بلند کردم. همونم گوششان که نمیشنود، برای هم بلند یعنی داد نزدم، بلند فهماندم. مادر قهر کردن، سختشان رسید. رفتم همین قدر زاره میکنم، ناله میکنم، قبول نمیکنن. آغوش کشیدم، بوسه کردم، کفای یعنی کف پاشونه بوسه کردم و گفتم چه خداوند زبانم بریده بود اگر طرفتون داد زده باشه. پروردگار گفتم جانم گیرد همون روزی که من طرف شما داد زنم. یعنی مادر بزرگ است، آخر بزرگ است. اگر میلیون و میلیون جانمون فدا کنیم به یک شبه بیخوابیشون، فکر میکنم که هیچ وقت اون یک شبه بیخوابیشون به میلیون جان دادنمون برابر کردن نمیتوانیم. امروز همچون مادر به مادر عزیز خود چی گفتنی دارید؟ به مادر عزیز خود فقط تنی صحت آرزومندم، چون 1000 بار شکر مادر رسالت خودشان به انجام رساندن.
یعنی همه فرزندای خانه‌دار کردن، خواندن، صاحب معلومات کردن، صاحب کار کردن که همه اون گنجشکان چوجچه های بودن الکی پرنده شده رفتن. برای مادرم فقط تنی صحت، تنی صحت، تنی صحت. دیگر همه چی دارد مادرم. بهترین سخن‌ها، بهترین گفته‌ها. البته وقتی که وصف مادر میکنی، نام مادر به زبان میگیری، وجودت میلرزد، چون مادر یگانه نفری هست. پدر و مادر یگانه نفرانی هستند که صمیمانه ما را دوست می‌دارند، فرزندان خود را، و همیشه دعاگوی فرزندان خود هستند. بیهوده نمیگویند که بزرگان که خط آژنگ مادر مهربانی را نشان باشد، سفیدی های مویش بخت نیکی طفلکان باشد. بله. الها مادری تاجیک همیشه زنده و ساق سلامت باشد. بگذار مادران تاجیک همیشه سایبان سر ما فرزندان باشند و همیشه دعاگوی ما باشند، چون بدوی پدر و مادر هیچ کس از پیش خود چیزی نمی شود و به یگان درجه و عنوان های بلند هم نمی رسد. و امروز چون شما را مادرانه معرفی کردیم و از مادر گفتید، از فرزندان گفتید، نمی شود که از کسب و کارتان باری دیگر نگوییم، یادآور نشویم، چون شما واقعا شناخته هستید، هنرمند محبوب هستید. سوال نوبتی هم چنین است که برای مولانه دل و دیده ها شدن راهی دشوار و طولانی بود یا اینکه توفه تقدیر به زودی به دل بیننده ها، به دل تماشابینان، به دل مخلصان راه یافتید؟ چگونه بود این راه؟ یعنی این راه خیلی سرطلب بود، یعنی مهنت زیاد طلب میکرد. تلاش نکردم برای شهرت پیدا کردن، هیچ وقت تلاش نکردم و نخواهم کرد برای عنوان گرفتن. وقتی که همین کسب انتخاب کردم، من نمیدونستم این شهرت دارد، نمیدونستم این نام دارد، نمیدونم که این کسب نفری را یعنی ستاره زمینی میگرداند، نمیدونستم. یعنی دوست داشتم همین کسب، دوست داشتم با تمام وجودم، با تمام هستیم دوست داشتم و مهنت زیادم کردم. فکر میکنم که یعنی خداوند هم میبیند، استادا هم میبینند، کارگردان ها هم میبینند. اون نفری که سر مهنت است، یعنی مهنت زیاد میکند، کارش زیادتر میکنند کارگردان ها. یعنی در این نمایش بند میکنند، بعدا در دیگر نمایش بند میکنند. همین خیلی هنرمند به مانند همون پولاد آب و تاب مییابد، یعنی قالب شکنی میشود، قالبت میشکنی، آبرزها گوناگون میشوند. از سن و سال خودت مثلا جوانتر نقش آفری باید کنی، از سن و سال خودت باید نقش آفری کنی، از سن و سال خودت بزرگتر و بزرگترش باید نقش آفری کنی. یعنی زحمت و مهنت زیاد. و فکر میکنم که باز هم خداوند بزرگ، دعای پدر و مادر، دعای استادا، زحمت استادا و مهنت هر یک هنرمندی که شهرتیار است، فکر میکنم همین چیز است. سلامت باشید. از کی مهری هنرمند شدن در دلتان بیدار شد؟ من فکر میکنم که این مهر وقتی که من در بطن مادرم بودم، اصلا عاشق مقدس نبیو هستم، عاشق هنرش هستم، عاشق زیباگیش هستم، عاشق در صحنه آزاد بودنش هستم، عاشق چقدر وقتی که در بارش گپ میزنند و وقتی خصلتاش میگویند چقدر دلکشاد بودنش، چقدر نفر خاکسار بودنش، یعنی عاشق مقدس بودم و از خوردی وقتی که سرودای مقدس میدیدم مهرم زیادتر شد به صنعت و فکر میکردم که اگر سراینده شوم، یعنی خورد بودم میگفتم به مانند مقدس حافظه میشم. فکر میکردم که وقتی که حافظه شدم یعنی تمام، یعنی باید رقص کرده هم توانم، باید که هنرنمایی کرده هم توانم. فکر میکردم که در مجموع همش یک کسب است. بعداً یعنی اینا درک کردم از چی، یعنی این در خون و رگ و پیوند من است همین چیز. مادرم صنعتکار بودن، یعنی دخترک 15 ساله بودند وقتی به مانند بوستان خیلی محفل های وی بود، سرودخوانی،
маҳфилҳои ҳунарӣ. маҳфилҳои ҳунарӣ буд ки суруд мехонданд, рақс мекарданд. модарам интихоб мешавад, яъне душанбе меоянд, интихоб мекунанд шодравон Акашариф Ҷураев, Абдулло Назриев интихоб мекунанд якчанд нафара аз Балҷувон, яъне зодаи Балҷувон ҳастанд, баъдан дар ноҳияи Совет зиндагӣ карданд, овони кӯдакишон онҷа гузаштагӣ, интихобашон мекунанд, яъне дар ҳамон ансамбли худашон. лапар мехонданд аввал модарам. баъд хеле яъне пластикаи хушрӯ доштанд, хеле рақси хушрӯам мекарданд, хеле рақси зебо мекарданд. баъдан гузаштанд ба ансамбли рақсӣ ки роҳбараш аз суханҳои модарам Азиза Азимова буданд, баъд Зулайхо Раҳимова. фикр мекунам ин ҳунарманд шудани ман вақте дар батни модарам будам, яъне ба хуну рагу пайванди ман ҷорӣ шудагӣ аст ва баъдан муқаддас сабаб шуд ки ин қадар меҳраш зиёд шуд, яъне меҳри санъат дар дилам зиёд шуд ва ман ҳамин ҷода интихоб кардам ки то ҳунарманд шудан ман дар бисёр ҷоҳо худама санҷидам, яъне дар бисёр як дута омӯзишгоҳа хатм кардам, курсҳои омӯзишия хатм кардам, дар якчанд корхонаҳо кор кардам, аммо худама наёфтам ва худама амиқу аниқ дар санъат ёфтам ва то ба имрӯз ки фарзандои ман хурдакак буданд, яъне нони санъата хӯрда калон шуданд, нони ҳалоли санъата хӯрда калон шуданд. ташаккури зиёд ки ба барномаи мо ташриф овардед, даъвати моро пазируфтед. шуморо бори дигар хушомадед мегӯем. ба шумо низ дар интиҳои барнома тамоми хушиҳои зиндагиро таманно дорем. дар роҳе ки интихоб кардед, дар касбе ки интихоб кардед, дар роҳе ки талош мекунед, орзу мекунед, заҳмат мекашед, касби бисёр бо ифтихор, касби ҳунармандиро интихоб кардед ва воқеан арзандаед ба ин унвоне ки гирифтед дар соли 2021 дар фестивали озмуни ҷумҳуриявии театрҳои касбии парасту 2021 воқеан арзанда ҳастед ва бигзор чунин унвонҳо дар зиндагиятон зиёд бошанд ва ба орзуятон бирасед ва ҳатман ки шуморо даъват кунанд дар филми таърихӣ. шуморо бори дигар хушомадед мегӯем. бинандаҳои азизу гиромӣ, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи Олиҳа. ёдовар мешавем ки меҳмони имрӯзаи барномаи мо буданд ҳунарпешаи маҳбубу шинохта, бонуи бисёр зебо Мавлона Наҷмиддинова. хайр бинандаи азиз, то дидори баъдӣ, тансиҳату хона обод бошед.